prva titula šampiona države stiže na Cetinje. U 50 godina slavlja, dakle 50 godina postojanja, rukometaši Lovćen osiguranja osvajaju šampionsku titulu. U posljednjem kolu savladali su ekipu Metaloplastike 29-24. U ovoj sezoni zabilježili 27 pobjeda, 1 remi, 2 poraza i zaista na majstorski način osvojili šampionsku titulu. Ulazu u moj dom čita se sa otirača. Dobrodošli prijatelji, ovo su i vaša vrata, iza vrata ima svašta, naučilo da se prašta. otvara ih lijepa vila, Od djetinjstva nama mila, na Ariju i slobodu, u Avliju Vladičinu gdje su dani Sveta Petra I biljarda stari čipur. u tu kulu od kamena, što je znaju kad Cetinje. i Bog dođe da odmori. prvu kafu da popije. Kuća moja, kamenice, svjetonice, prijestolnice. Ti si majka zemlje ove, majka moje Crne Gore, ona mina vazda ista, prijestolnice najmilija. Ti si majka zemlje ove, majka moje Crne Gore, ona mina vazda ista, prijestolnice najmilija. Na Ariju i slobodu, u Avliju Vladičinu, Dobrodošli prijatelji, U biljardu stari čipur, Staru kulu od kamena, što je znaju kad Cetinje. i Bog dođe da posjeti. Prvu kafu da popije. Kućo moja kamenice, umilice prijestolnice. Ti si